Adofo Asante Mampon hene das bre nana wo seibonsu ya wotosumienu ede kokobo ya emu oden akwa ama timamufo ya wo Asante Mampon eni Asante man mu nana na kire mu se Asante Mampon ni Asante man enya political party biade ya Asante man de ne ho Mampon enso ede ne ho enya party biade ya enya party na betimi a kire omu se omunye se ya na se omunye se nana na kasa no wo be kire mu se wono se ba se ahenie mu a wa bin ye e ba se yamfa nwumasua broni dia no nso mbra wa bin ye na government rule governors na emuni pan country muni enipa no framan ne de eye wo mo ahemfo no na wo mo ekuta wo mo ade wodi nsem nyina tudwa ebra John Dramani Mahama the president of the Fourth Republic edi nsem bi ko tudwa wo kire mu se wakoyi DCE bi wo ho ya temamufo no eko kire mu se DCE no a John Dramani Mahama appoint ne de wo mo mpene na wo mo apprech na omo empe no omo pefoforo wei nam so amanana edi na no disem nyina ebetu dwa nsem ne de nana aka bebre ampa wa kire mu se ba henie mu a nana mu odu eba enwumasua mu nso a nana mu odu pa ensem ne de doso yenkoni yenkotie ne yaba yebeto aso ha ye GH1 Plus TV oba subscribe no like no ase no review comment comment section ho e de amame yentie no yaba yebeto aso Achiame okasa ma wo munti pain se Mampon man ene Asante man ufa amamere so ufa broni mro enye Ghana party biadia ufa broni mro Asante maso ufa broni mro enye party biadia okasa wo mo anim se wo mo nana mi sha manyini your independence ba na me work for secondary school Prempeh College tini anyini niema fa na yeti ase okasa ni empanifo di anim o mhwe bi e frɛ no government tini niema fa na yeti ase achire ni anyame be kire me a meet ba ko ho he otwe lampo ama no so o sa betina party ba ko ano woni kofo obedane president okasa sa mena so no obi anim ni isusa we actually no ti sa mena no constitution aban ye de ma ye no hwi nim 57 constitution I actually say party bi a na association bi of like-minded persons on before nearby Ghana government no or go that time in business government yampa kuru no o man no ashe o musa so wo dia okasa governance of kuru no na she wo musa na se nipa wo kuru mu ade na se we dia party we dia we kola tisa ono amu broni na no dia so no antwere no sa ebisa amamere ente sa na ya to aso a constitution bebire aba na na mu oduru pa ene 1960 de no Kwame Nkrumah dane bibia no yi abrochire o ma panyini Queen Elizabeth ifri Ghana so na ye republic okasa ifri ho asesa asoja for so atutu mu mpini mo ani ma wi anhye mu mpini mo ani Bijaniti etia ato aso munyina munsha munim ni asi wa ha o man enye party bi political bi e friend association e friend political party dia okasa menemo ni enyina aka bomu a ni eye Ghana man ni e dia aban baba oboko we baba oboko e dia tim ho anunti mensra de ba me kasa kire mu ye na nanu ye bre ho munim bra me na ma me bre ana nanu we bu ho me show nu a dakrope me se kwa no mo nam ta ade ntira se no ma no be anra me wo fa asise sunsun nu ba na mu otimi frɛ NDC party members ni mo mo ko nyema esisi wo ho no enye fe
meti asese me wera ko se bra ya brain na 20 many years matra konya so ya bre ni etimanya sa 2 minister chai party kase mienu e woga na ha ufa ba bia o mpanifo e da no obia di buo ma me ebisam sum di buo ma wo masuma ban na no be fa me se brafie asuma che be som kasiye mi bonkum nifa manya mpanifo so mi am wo fa apa na se mbuza se ufi da kraba da be chip eso ba no be hwe manimu asa ne me na me ya me na nti mu huni enso obuo me wo ma mu nyina nti me nan da crutches mu de obi si me crutch no wa enfa se da bi esem ba fie be som e be kokuru mu kura meba sani ebu mai sani etina manso kasa na bibi kakra be kwa kwa yire hu ni ayo no obi si mebu afu profo ye taxi bi WhatsApp de breme da pam na mhwe me wira ko yi NDC party members bi yes wa mo eye adwuma ni abefram se ye wura ye pese kwasi ada be ana se me da be ye zongo gota gbon be boy se da bia kane na me ho de me ne mo yo but when you me hwe ni ta bi hwe so ade na WhatsApp no a acrophobia so la boabo nkonwa no nkonwa efiri mo am office ami se mo na mutum botom toy ya dia 60 ya dia gugo ya hwe petrol aguso apamatis ni ahye no o shi du wi ana je se Ghana government bibia buy bibia wa she wo mo abiro ko ayanim gu ase mama kasa me pese ebisi bio me wo fa ase afremo woni mo akasa e sha wa ya mamu no wo ma ye se free NDC no me pe kasa muntu wo mo fo no wo mo nkoso da mmara ode ama wo mo nyo china anyesa ye be piti yan ne so achem se tumi ni kuro ni nyina ye dia ekutae kasa ehon faso no se kasa le mi bi e WhatsApp no na ade ne ma rehu nti man to aso ache mo ha na me na nanu bia ba se eh wuti asem o ka no ho obi kan ye sa afre de asante fo ko kwa manzongo ho asante fo ko enye we odi ka ba ka sa kire me nam se da bi mi ni se obi akasa na ye asante man mu hade kasa aham kuano enkure so machini me de na no machini majuma mi ye university e ma mi chini ba bia ni wa boso am nko ya ham kuano aba wonya sarkin zonko wonya we wa wonya anwra hene wa wonya we wa wonya wa ni nyina di buo mam million ko hene ne wo hoyi batolo mi di bo no bat o wedi e wa no batolo me na panyino batolo woni mo fa ne wo aka no asem nyina akire mi ko ya me what for me bam se twa me na ko ne na so ane me fra ne papa se we are tra ko nya isi me fra ne papa nye se wanyini cha me kasa manyini in age 86 fe na me ko 87 minsha Ase kuonti mi frene papa awukuda atwa muko metro me nsafre me ma ifira dua
Kasa. What in Nina and see? Ni na moto isi e. Me no one better a conference room. So e don betina ha. Don't hear me and son. You didn't come on with the woman. When you know, we are man for.